पोस्टाचो दर्जो वाडोवन लोकांक बरी सेवा दिवपाचे यत्न सध्या पोस्ट करता। ई पोस्ट, ई बिल पोस्ट, IMO आनी EMO ह्यो 4 नव्यो सुविधा पोस्ट बेगीनाच सुरू करपाचें आसा। सरकारी खात्यांच्या जोडपालवान सरकारी वळखपत्रां घरा पावोवपा संबंधी सध्या उलोवणी चलता, अशें चीफ पोस्ट मास्टर जसविंदर सिंगान सांगलें। विजेची, उदकाची बिलां आनी रेल्वेचे तिकीट पोस्टांतल्यान विकतें घेवपाची वेवस्था आनी पोस्टमॅनाक बऱ्या दर्जाचे युनिफॉर्म दिवपाची तरतूद पोस्टान केले। Few friends have been given copies of my press note. Few shall be given very shortly, in which I have listed the 4 web-based products which we have brought out for public: e-post, e-bill post, IMO, and EMO. Now I'll just shortly speak about e-post. The moment he brings this letter to the post office, he doesn't put in the envelope as normally it is done. He gives it to the e-post center counter. So there, at the e-post counter, this letter is scanned and it becomes an internet message. It is sent to destination immediately. If it reaches the destination post office before 11, it is delivered the same day. Under e-bill post, we accept bills of utilities like electricity, water, whatever, and the charges collected, they are remitted to the biller through the electronic mode, through web. Then there is IMO and EMO. Now EMO is a modern avatar of traditional money order. Now the mandate is to be self-sufficient economically, and for that to have tie-ups with private sector, with government sectors, with the ultimate aim of increasing the convenience for the public and for increasing the service delivery. With that purpose, I met Chief Secretary Goa yesterday and I proposed a tie-up for delivery of registration cards of vehicles and driving licenses through speed post. In Goa, this is going to be started very soon, maybe by 1st March onwards, in Madgaon, Mapusa, Ponda and Kalangut post offices. In 4 post offices to begin with, this 24 carat pure gold shall be sold for the convenience of the investors or customers. Konkan Railway, they have given in principle approval for setting up PRS terminals for sale of railway tickets at Peranam, Kalangut, Mapusa, Madgaon, Kanakona and Panaji. A few formalities remain to be done. I am very positive that by 1st of March onwards, sale of PRS tickets shall become available at these counters. So now we started recruitment, and in the month of November we selected 45 people. We have started the second recruitment exercise, and with that all these vacancies will be filled up in a period of 3 months. भाजपा पूर्ण बहुमतान सत्तेर येतलो आनी पर्रीकार लोकांच्या अपेक्षे प्रमाण कारभार चलयतलो अशें भाजपाची गोंय प्रभारी आरती मेहरान म्हणला। ती पणजे मिडिया कडेन उलयताली। राष्ट्रवादीच्या पर्वरेचे 101 कार्यकर्ते बुधवारा भाजपांत आयले। थंयचो अपक्ष उमेदवार भाजपाच्या नांवान फटीचो प्रचार करता अशें भाजपाचो पर्वरेचो उमेदवार गोविंद पर्वतकार म्हणटा। थंय जो अपक्ष आसा, खोटो प्रचार ह्या अपक्ष उमेदवारान सुरवात केला। सुरवातीक प्रचार करता आसतना आपुणूच भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आनी आपूण आपल्या वांगडा सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा असो एक खोटो प्रचार सुरवातीक केल्लो आनी आपूण निवडून येयलो जाल्यार नाल्लार म्हणजे चिन्ह हात दिवन दवरून सांगता की भारतीय जनता पार्टीक आपूण सपोर्ट करतलो। महिला मोर्चाचे अध्यक्ष, पर्वरी मंडलाच्या महिला मोर्चाचे अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता नागवेकर ही डॉक्टर, त्यामुळे ती आपल्या पेशंटाक पळोवपाक गेल्ली, सुकूर लागल्यो जाल्यार थंयचो एक कार्यकर्तो तिका धमकावन तूं हांगा येयलीत कशी, आमी हांगासर 2.5 वर्सां जाले पयशे मोडटात आनी तुमी हांगा येयलेत कशे, अशा पद्दतीची धमक्यो दिवप सुरू आसा। आमी मागीर त्या FIR लॉन्च केल्लो आसा, पूण आमी हो विशय सोंपेपणी तशें सोडचे नात
आमच्या कार्यकर्त्यांक जर अशा पद्धतीची धमकी दिली जाल्यार आमी कांकणां घालूना, आमी कितें आसा पळय ते तशाच प्रकारचे उत्तर दितले। आज वातावरण बीजेपी के बहुत पक्ष में है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। वो कहते हैं कि हम DSSS में 2500 रुपए देंगे, इंस्टेड ऑफ 1000 they'll give 2500। तो आपको किसने रोका था? आपकी सरकार थी। लक्ष्मीकांत पार्सेकर रेजोल्यूशन लेके आए थे 1000 को 2000 करने के लिए, लेकिन आपने नंबर गेम पे उसको गिरा दिया उनके रेजोल्यूशन पे। पूरी तरह से करप्ट रही हुई सरकार किस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कर सकती है? अब गोवा की जनता एक चेंज देख रही है। चेंज में एक चेहरा निकल के आता है मनोहर पर्रिकर का। आमच्याकडे डॉक्टर सदानंद सिंगबाळ हे तसेच NCPच्यो महिला मोर्चाच्यो उत्तर गोव्याच्यो प्रमुख अमिशा जाधव ह्यो जॉइन जावपाचे आसा। गोंय विद्यापीठाची चलयांची क्रिकेट सर्त काणकोणची मल्लिकार्जुन कॉलेज जिखली। गोंयचे बायलां टिमीचे खेळगडी भारती गांवकारान 81 रन काडले आनी 13 रन दिवन 4 विकेटी काडल्यो। मल्लिकार्जुन कॉलेजीन 7 विकेटी वगडावन 145 रन काडले, मात झेवियराक 100 रन काडपाकय दिले ना। झेवियराची टीम 20 ओव्हरींनी 9 गडे वगडावन फक्त 99 रनां मेरेन पावले। मॅन ऑफ द मॅच आनी मॅन ऑफ द सिरीज दोनूय भारती गांवकाराक मेळ्ळा। फातिमा, कैलिसा, सानिया, सुबरा, रेशमा, रंजिता। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो। घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात। www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो। इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।